Aloi si Shanghai. Kajing kubulai kali share subscribers bat barok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Nagaling jungun nong yalam barat ba jungka Amerika Donald Trump. Hagawi ke jing ai jikren. Ula ong ba yaka Iran ngan ai dakwa kam teng shushu halor ka jingle jungka Iran. Yaka Iran ladon kamban penjam knap no namar. Ka Iran kalong kabar sajla hadu kata-kata tangba tang haki kendiat tayo iya ka Iran ngin sa penkut no ka Iran kala le tam syaba palat ka bom klem daw ya kiri ha Middle East kumtan nagaling jonga ngam syem ailat iya ka Iran bakandang kam sngau he syushu namar kadang mi gisngi ka Iran kadang kam sngau he syushu ong gudon lo Trump haga jing ajing keren. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.